se indi tekinike bakoresheje ikipe y'igihugu ya Espagne hagati ha Espagne inyuma bayigaruraga, ariko imishi yarengaga hagati, ahubwo nabo bayifataga bakajya bashaka impande y'amababa cyangwa se twavuga nka wing nziza, haba ku ruhande rw'iburyo cyangwa se ibumoso, bagashakira ku mpande. Abonye ko imipira yaciyemo hagati neza gutya ni imipira mike cyane, imipira bayikinira ku mpande bakayikata noneho gutya, imipira ikagaruka mu kibuga cya Argentine, bakabona gutera mu izamu nubwo byagendaga byanze. Urumva ko rero hagati y'ikipe y'igihugu ya Espagne hari hakomeye ku rwego rwo hejuru. Ndabashimiye mwese abanteze amatwi bari impande enye z'isi. Mu gitondo nakoze ikiganiro kijyanye no ku Espagne yari yatwaye igikombe itsinze ikipe ya Argentine igitego 1-0, ariko bamwe banyandike muri comment bambwira ngo ese ni irihe banga Espagne yakoresheje kugira ngo itsinde ikipe ya Argentine, cyangwa se amabanga amwe n'amwe ikipe ya Espagne yakoresheje kugira ngo itsinde ikipe y'igihugu ya Argentine kuri finali yabaye nimugoroba. Ubu niyo nkuru iri hanze, niyo makuru ari hanze. Iyo kubwira rero nyuma y'uko umukino ubaye, ese Lionel Messi byamugendekeye bite, ese Espagne yo aho bari bameze bate? Niyo mpamvu mbwiye ngo ntize umwanya muri kano kanya, ntize iminota mikeya urebe kuri iyi video kugira ngo dukurikirane uburyo byagenze kandi neza. Ahangaha abantu bashyashya ku murongo wa YouTube hano tubahaye karibu, mukore subscribe, mukore share, abandi namwe ndabashimiye ko ari mwebwe muri kufasha kuba nagira ahangaha. Ubwo tugiye kureba ibintu 10 cyangwa tekinike 10 ikipe y'igihugu ya Espagne yakoresheje kugira ngo itware igikombe. Ahangaha tekinike ya mbere ikipe y'igihugu ya Espagne yakoresheje kugira ngo itware igikombe ni ugutanga umupira cyangwa se kubana n'umupira cyane. Ahangaha cyangwa se ball position, ahangaha ruvuga ngo ikipe y'igihugu ya Espagne yabashije guhererekanya cyangwa se yabashije kugubana umupira. Urabona ko sinari mushaka mukayibona, niba dufite ikibuga kimeze gutya, ahangaha hano ari kuri Espagne, hano kuri Argentine, uvuga ngo hano Espagne yabashaga gufata umupira ikawugumana cyangwa se ikawuhererekanya mu buryo bwihuse hafi aho ngaho. Uvuga ngo iyo bazamukaga bagakata umurongo, barangiza bagahanahana hagati yabo, ukabona ko guhererekanya byari byiza kugira ngo yari ifite position iri hejuru cyane ugereranije n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Ahangaha rero tekinike ya mbere bakoresheje ni ugutunga umupira inshuro nyinshi, gutunga umupira cyangwa se ball position, niryo banga ikipe y'igihugu ya Espagne yakoresheje kugira ngo itsinde ikipe y'igihugu ya Argentine. Gutunga umupira cyangwa se kugumana umupira, babashije kugumana cyane ugereranyije n'uburyo ki ikipe ya Argentine yari ihagaze muri kanya kanya. Indi nuza tekinike ikipe y'igihugu ya Espagne yakoresheje nicyo bita gukanda cyane cyangwa se high position. Uvuga ngo hano iyo ikipe y'igihugu ya Argentine yafataga umupira, abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Espagne bahitaga basa nk'aho bageraho. Urabona ko niba Espagne iri hano, Argentine iri aha, niba umupira bawutakazaga ikipe y'igihugu ya Espagne ukagera mu kibuga cy'ikipe y'igihugu ya Argentine, aha bagomba guhita bafata umupira cyangwa se babasha kuhita bawaka ako kanya. Urumva ko kuba ikipe ya Espagne itakaza umupira bagahita bawurekita vuba vuba bagahita bawufata, urumva byorohera ikipe y'igihugu ya Espagne kugumana wa mupira, igihe bawutakaje bagahita bawushaka vuba vuba bagahita bongera bahite bakawugumana. Iyo ni ingingo ya kabiri yatumye ikipe y'igihugu Espagne itsinda ikipe y'igihugu ya Argentine. Indi ngingo yindi ya gatatu cyangwa tekinike bakoresheje ni ugufunga Lionel Messi.
Lionel Messi bamufunze neza abura ubwinyagamburiro, nk'uko ushobora gufata ahangaha ugashyiramo ikintu ku buryo kitari buvemo, uvuga ngo impande zose zabaga zifunze, Lionel Messi yafataga umupira abakinnyi ba Espagne bagahita bamugeraho direct, ibyo bigatuma Lionel Messi kwigaranzura cyangwa se kwigobotora byanze, kuko yafataga umupira bahita bamugeraho, kubera ko bari bazi yuko Lionel Messi ari umuntu ngenderwaho, ari umuntu ukomeye, ari umuntu ushobora gutungura isaha ku isaha, niyo mpamvu bataga bamugeraho kugira ngo bahite bamwambura umupira, bamubuza ubwo burenganzira bwo gukina umupira. Indi ngingo yindi ya kane yafasha igihugu cya Espagne gufata umupira byuzuye cyangwa se gutsinda igihugu cya Argentine, ni ugutambaza umupira cyangwa se guhanahana umupira. Ubona ko ikipe y'igihugu ya Espagne ihanahana impande zose zakoraga, cyane cyane uruhande rw'ibumoso rwa Neymar, niwe muntu yabasha gufata imipira. Neymar afataga imipira mu buryo bwihuse, amakuru guhanahana umupira hagati yabo cyangwa se gupasanya cyangwa se kugumana umupira, byatumye ikipe y'igihugu ya Espagne itsinda Argentine. Ni ukuvuga ngo ikipe y'igihugu ya Espagne yatambaje umupira ku buryo bushoboka bwose, amapase yo ku rwego rwo hejuru, ntabwo rwose bavuga ngo byari ibintu bimeze gutya, batanga, ikipe y'igihugu ya Argentine iracanganyikirwa, ibura uko byagenze, ubona ko ni amacenga yo mu bitabo, ni amacenga yari abarimo rwose. Umva wari guhanahana umupira, ikipe y'igihugu ya Espagne yari iri hejuru cyane ya Argentine. Ikipe y'igihugu ya Espagne yakoresheje nk'uko gukoresha amababa cyangwa se gukoresha, urabona iyo inyoni irimo iguruka igenda igira gutya, uvuga ngo aya mababa ari gukoresha ku ruhande biraza gutuma inyoni zo gukoresha umuvuduko wihuse cyane. Ahangaha rero ikipe ya Espagne yatangaga umupira ugaca ku mpande zose, ku ruhande rwa Lamine Yamal, uyu rwose imipira yihutaga, wabonye undi yakinaga ku ruhande rw'iburyo, we yaje no gutsinda igitego baracyanga, yatanze assist. Ubona ko impande za Espagne zakoraga cyane, kuko niba cyari ikibuga kimeze gutya, uvuga ngo izi mpande imipira yose yaturukagamo hagati bayipasa ica ku ruhande. Urebe ko ikipe y'igihugu ya Espagne yakojeje impande cyane, kuko bari bazi ko abakinnyi bahari bihuta cyane. Lamine Yamal yihukaga cyane, ubona ko atera amasantere yihuse cyane. Uvuga ngo hano rero indi tekinike bakoresha, uvuga ko gutambaza umupira mu buryo bwihuse yabaye indi ngingo yindi cyangwa se indi tekinike yatumye ikipe y'igihugu ya Espagne itsinda ikipe y'igihugu ya Argentine. Ahangaha indi tekinike umutoza yakoresheje ni ugusimbuza neza. My friend, umutoza wa Espagne yabanza aritonda, arareba neza, arangije aratsinda kandi bigenda neza. Ahangaha gusimbuza, ubona ko uriya mutipe yatsinze igitego Torrenas, uriya yaje asimbura, yasimbuye arangije abona gutsinda. Uvuga ko rero gusimbuza ni indi ngingo nziza cyane umutoza wa Espagne yakoresheje kugira ngo atsinde ikipe y'igihugu ya Argentine. Uvuga ko yagiye asimbuza abakinnyi bananiwe, ashyiramo abandi kuko yabonaga ahantu hari intege nkeya za Argentine. Uvuga ko indi tekinike umutoza yakoresheje gusimbuza neza rwose, byatumye ikipe y'igihugu ya Espagne itwara igikombe cy'isi cya 2026. Urumva ko rero uyu mutoza wa Espagne rwose bravo, igikombe yakizamuye kandi byaba byiza cyane. Indi ngingo yindi ya karindwi cyangwa se indi tekinike ya karindwi umutoza yakoresheje ni ubwugarizi.
ikipe y'igihugu ya Espagne yari ifite defanseri nziza. Urabona ko niba kino ari ikibuga kimeze gutya, ahari Espagne, bavuga ngo abakinnyi siko nabishushanya, abakinnyi ba Espagne defanseri yabo imipira yose yagarukiraga hagati na hagati. Urabona ko umukinnyi wa Espagne bahererekanyaga n'umunyezamu, ubona ko defanseri irimo irakora, umunyezamu yakoresheje defanseri neza, arayipanga neza ku buryo ubwugarizi bwe imipira yose yazaga. ubonye ko Argentine yagezaho ikajya ishuta imbere, ishaka kugira ngo ishute imbere imipira, nk'uko niba Argentine iri hano, umunyezamu yakora ibyo bwose. Urebye amashoti umunyezamu wa Argentine imipira mugeze akayishuta imbere yarenga imipira 20, kuko bavuga ati bibuza dushote imbere dushake Lionel Messi, byibuza ku muvuduko afite n'imbaraga na tekinike afite abasha kuba yatsinda, ariko wa mupira yawutera ukahita ugwa muri defense y'ikipe y'igihugu ya Espagne, umupira bagahita bawugarura bakawusubizamo. Urumva ko rero ubwugarizi bwa Espagne bwatumye itwara igikombe mu buryo bwiza rwose. N'ubundi indi ngingo ya 8 n'ubundi ni uburyo ki hagati wabonaga yuko hagati ya Espagne hakomeye. Ni tekinike yakoresheje, kuko bavugaga ngo tuvuge cyo ni ikibuga, iyi ni Espagne, ya mipira bashose Argentine ikayishuta mu kibuga ikagwamo hano, Espagne yakoraga ubushoboka byose imipira ikagarukiramo hagati ntibayipase ngo ikomeze gutya bakayicisha ku mpande, bavuga ngo imipira yose yarengaga. Indi ngingo cyangwa babonye yuko byageze ku gice cya mbere birangiye ubusa ku busa, icya kabiri birangira ari ubusa ku busa, baravuga ati noneho rero bagiye muri prolongation iminota 30, ariko ikipe y'u Argentine yamaze kubona umutuku. Rero koko yari imaze kubona umutuku muri ya minota ya prolongation bari gukina, bagerageje kuyitwaramo neza, bajera umukino neza, kandi byagenze neza. Ubona ko rero izo tekinike bakoresheje zabafashije rwose kwitwara neza mu minota ya nyuma, kwitwara neza mu minota bari bongeyeho 30, ikipe y'igihugu ya Espagne iratsinda rwose. Ahangaha bageze mu minota yiyongera, ikipe ya Argentine yananiwe mu buryo bwose bushoboka. Abenshi bati Messi shwida, ariko umuntu yongoreraga abakinnyi. Ubona ko mu minota ya nyuma bari bongeyeho 30, bajyaga gutera umupira, niba ari kufura abonye yabere mara akaza kwanza kongora umukinnyi, akamubwira ati bimeze bite, tubigenze gutya. Ukabona ko bari bafite umugozi umwe, basenyeraga umugozi umwe kugira ngo babashe kuba batsinda rwose ikipe y'igihugu ya Argentine. Urumva ko rero tekinike tumaze kubona 10 ikipe y'igihugu ya Espagne yakoresha kugira ngo atsinde Argentine. Espagne yatsinze 1-0 itwara igikombe rwose. Twazibonye kwitwara neza, gukoresha impande zabo, kujera iminota yabo, kutananirwa, gusimbuza neza. Ni tekinike 10 zari nziza umutoza yakoresheje kugira ngo abashe gutsinda igihugu cya Argentine, kuko Donald Trump n'ushinzwe FIFA Argentina nibo baheje igikombe, barakibahereza rwose, bagiterura barakibahereza. Umva ko rero umukunzi wanjye yambaje muri comment iti wadukoreye ikiganiro, ese ni irihe banga Espagne yakoresheje kugira ngo itsinde Argentine? Ni izo ngingo 10 umutoza yakoresheje kugira ngo babashe kubona amanota yabo, babone kubona igitego, kuko Espagne yatsinze ibitego 2 barabyanga. Kimwe ngo bakoze ku mutoza, ikindi yari yaraririye urutugu. Abanye ko umukinnyi bakoresheje VAR bagasanga nibura ni urutugu gutya
kuko cya kindi igitego ariko yari yaririye. Ikindi bakubise umunyezamu birangira bitagenze neza rwose. Urumva ko rero abafana ba Espagne, abafana ba Lamine Yamal rwose nishime cyane, mwigura agacupa, mwatwaye igikombe cya kabiri kibaruka mu mwaka wa 2010 n'ikindi cya 2026. Kipe ya Argentine mwihangane, yuza ibutamu zagitwara ntacyo bitwaye, kuko umupira ni fair play. Abantu barishima, ibintu bizima bigakomeza, kuko ibushize bahuriye final birangira ikipe y'igihugu ya Espagne itwaye igikombe. N'ubundi Espagne bayitwaye igikombe itwarwa na Argentine, ariko uyu mwaka ntabwo byongeye. Ubwo rero ndabashimiye, wowe waneze amatwi kubangije iyi video. Saluti, ndetse abashyashya twakira kuri ku murongo wa YouTube, mukande subscribe, mukande ukazogera kugira ngo nzajye shyiraho video ujye uhita uyibona. Urumva ko rwose ndabashimiye ko mwabanye nanjye. Yari Jean Damascene Bizimana, iri kuri Damascene TV show. Ciao ciao, turasubira muri video ziza kuza nyuma ahangaha.